Hai menaza ting choma I awang riame zaina mai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai ke zingke zik reuze ke cum tingkum chang na zang kai ke cum mamai ke de regu man sa Zeme ko gane hai mena hangge liagai de ra dele. India Ram North East State Assam Kamrup District Amin Gaon Kachube Bamge Cancer Hararit Pemze Katlebe Rehevki South Asia Ge Dilang Be Cancer Research Center Ze Teleuchu Gulei Ze Kachule Zai Time of India ne man sa pogobe chai suje chuna state government official mena eye cancer research center cancer Hararit Pemze Telerabe Rehevki Telerabe Bam banai ge days du chuna pi loi dele Ze Kachule Za ai po Rehevki Ze South Asia Cancer Research Center Achuze Kugule Zidu Kachedile Zaina Chuna Assam Kamrup District Amin Gaunge Cancer Hararit Pemze Telerabe Rehevki Cancer Research Centers ne South Asia continent ge ai Assam ge Telerabs ne Dilang Bezai Kadun Gurele Zakachuli North East State Kuchum ge Mina Hangchum Chief Minister re-elected way kak daime te chu hachi ga kak daime Chief Minister of Nagaland, the Chief Minister of Tripura, the Chief Minister of Meghalaya na India Ramgu President Draupadi Murmu ze National Capital Rashtrapati Bhavan gene ngau daugai dele je kachuli. Zaina North East State Kuchum gu Chief Minister na India Ramgu President Draupadi Murmu ze ngau daugai bige Meghalaya gu Chief Minister Comrade K Sangmane papamte ze Deputy Chief Minister Preston Tyson ze ngolu ze ngau ka dau dele je kachuli. Zaina Nagaland gu Chief Minister nephew ne papam tevze Nagaland go Deputy Chief Minister Y Petanze ngoluze India Ramgo President ze ngau daule je cheuze Tripura go Chief Minister Manik Saha ne du India Ramgo President Draupadi Murmu ze ngau daugai dele je sale zaina chirun mangze North East State kchungu Chief Minister Mina Hangchumne tetibeg zingke zis nagne zingke zit setting kumchana zang kai kchum haige state capital gena India Ramgo Prime Minister Narendra Modi ze Home Minister Amit Shah ze BJP President JP Nadazdu ngau hadauga dele zedu kachevdele Zai Meghalaya State Good Chief Minister Comrade K Sangma banai Tripura State Good Chief Minister Manik Sahane India Ramge charangkang lamge ningtinggevze Psui Tebepu Union Finance Minister Nirmala Sitaram zedu ngau hadauga dele zekachevle Zai Tripura State Good Chief Minister Manik Sahana ai Finance Minister Nirmala Sitaram ze ngau hadauga brunamagze India Ramgu Union Home Minister Amit Shah banai Defense Minister Rajnath Singh Zai BJP President JP Nadazdu ngau hadauga ja Tripura State ge kakle blam ge du ngom pauga dele jidu ka chedele Zai Arunachal Pradesh Police Headquarter Itanagar gen Znaik Zingke Zikreu ko nating kumchana jang kai chum takmai ge nam kya kambai me bo minna hang kreming me members of the rebels organization Eastern Naga National Government ENGG me bo pnigo gimi te luwang ja police me so ge pnigo gimi de kangge kai gai lu ja surrender te dele ja ka chedele Zai Arunachal Pradesh Itanagar Police Headquarter ge minna hang kreming nam kyang na kambai me bo surrender Tewangbe homecoming ceremony hingi kahni ge Arunachal Pradesh go Chief Minister Pema Kandu za Assam Rifle ge psui temra ma za police ge psui temra ma du chiga wangai dele za khachele zana Eastern Naga National Government ENGG hanam kyangna kambai me bo minna hangkreming me surrender tewang bro ge Eastern Naga National Government ENNG ge psui tebe president du pni roge surrender tewang kampam dele za khachele za Eastern Nagaland ge I Eastern Naga National Government ENNG nam kyana phung pebze aras tepen nagane phung petle jaka chedule tati betting kum chama zakre surukri keuge zaina ENNG nam kyana kambai me bozne chuna mainstream dage surrender te wangai ni chai su japnui ne kacharang kang kanang me japnui te dolak bchuila me ka cheblam ge government mene ngagule jedu ka chedule zai Arunachal Pradesh ge IENNG nam kyana spy me bozne zemnam zate kule zemnam zenim zai kacharang kang haro bza changlang tirab zai longding region ramge haro kan suidle jaka chevle
Zan Assam Udalguri district da naitingka ge police mene capture abepze kamangze kapmauni blamge CID mene inquiry luze mak medze pi gaida die eule police mene ai capture abepze captain magze kapmauni deleze rang chicha kaidele zanet po mage Assam Udalguri district ge police mene encounter tebge capture abepze kenaram boro leze ka chedele kagne tigep nine kapmauni ze dembeswar mucha hari ka chebepze kapmauni delay zai mucha hari dimbeswar ze halu ta te be pele ze sali zai na chuna CID mnet paulam ge inquiry lu ze malu ze kakamet bugu report man sa za government madage mati magze pegai gudle ze ka chedle zai CID me bona ai inquiry lu ra hange lu loi gai lu ze munchari ki bo madage ka chai pum ze dimbeswar munchari gu pegai dele ze ka chedle Zane Manipur police mene Manipur state ge tingti ge state government gu ta te me retired teti me officer minna hangmadai me banai mpui mi ze mata sia be te be banai rangkang chote blam zai mram gu dei suje zo blam gene nimdele ze ka chewli za Impal East district police station ge psui te be pe senior officer ne sa ze sub divisional collector SDCG Chinglen sana kabui peting kum ringeu ket ko zai retired teti be pe circle mandar L Sangtomba Patingkum Hadaite set ko zai retired teti BPU circle Mandal L Biswanath zai patingkum Hadaite set ko mina hang madai mize pnuina tingti ge government ta te bitinge kadai zoja document je krasa ne telepe blam ge na pnuize nimle je sale zaine chigam pe mi mina hang madai tingti ge government ta te me banai impui mi mina hang ke je ngi je pnuize nim ra hang ge additional deputy commissioner of the Impal East district ne complaint te ga be je pnui ki ge ne tati ba kam mai ge nimdele je ka chele zai pnui je chuna police mugu custody bang ki ge zem nyu na hang ge court haturam ki ge na pnui je samram gai magu so ge kaila le je ka dele Zaina North East State Manipur ge tetibe chaika ge Kuki National Army KNA manai Zomi Revolutionary Army ZRA mena protest te be busy gena pnui pere ge state government mena ceasefire kai zbam ze luton le je ka chele Zaina Manipur ge district chum ge protected area kai blam gena Kuki insurgent group Kuki hanam kya na spy pe bok na me bozne ngolu ze protest district chumge te be bizigne Manipur government mena pnui perege ceasefire kai zbam ze lutole ze ka chedile zaina pnui perege ceasefire kai zbam be state government mena lutora hange decide te gai bize state cabinet meeting bam begine decide te gai dile ningai dile ze Manipur gu chief minister N Biren Singh ne bugu Twitter ge round chi chak gai dile zai Manipur state ge tati Chaikaga district chumge protest tebe protected area kai bibzigene Churachandpur Kangpokpi zai Tengnopal district ge protest tebe je ka chedele zai chi protest tebe makaklebe ka dibe pe je public manai police kagdu gi geize kaklebe pedele je du sale zai ne chige kaklebe ka dibe pe je protest rahange changbaza state government mugu changdra hange namkang babam ka chamcham bramje reserve forest area changdra declare te je namkang ge ma te tara halu bitara himbang kuitara je nam hemi kai tara hange protected forest changdra hange teugai be bizigene protest teuja kaklebe kdibe pele je ka chedele aigenen mike zingke zikreuze ka chum tingum changna jang kai ka chum mamai ting chua gde reigu man saloi gai dele pi gai jang king gai ni mele ne je to dele